En so d'Antoni non hi avait pas un dia sense que vengusse o che passesse un pellegrí, che caudisse che Antoni che demorava dallo suo país sul camí de Compostela. Se pas si immaginat che è un pellegrí che pensi che conoscete, ma bon, che è un uomo o un hemna, da una sarpa, un bastù e un bupa de causadures, qui se'n va donc sul camí qui mia a Compostela en Galícia. Donc, dans le village d'Antoni, qui passaven cada dia du mes de mai dinca au mes d'octubre un hèche de pellegris. Et le pai et la mai d'Antoni, que aveven decidit de lugar quauques crampes entre els pellegris qui passaven. Not hasèvem pas per mot de la moneda, mais just per lo plaser de poder arcueillir monde qui arribaven de per tot Kenya, qui arribaven de l'autre cap d'Europa e qui a peu anaven a Compostela. Aquest ser Antoni que vedò arribar un pellegrí drin especial, cat caudise, que semblava viene d'una autre època, d'un autre temps, e sus tot, que era un personatge drin carat, qui ne parlava pas, quasi mut, qu'arriba donc en so d'Antoni, lo pai e la mai que l'arcueillon, que li amuixen la crampa, lo type que es pausè un moment, per mo que era fatigat, com tots los pellegris, qui avevan caminat tot lo dia, et lo sé, donc, le pai et la mai, que l'inviten a sopar de la famille, donc a taula. L'home ne parlava pas. Non, ne parlava pas. E quasi no menjava pas. Quasi que semblava a Antoni que aquest pellegrí d'una altra època que hasè com qui menjava. Le pai e la mai que ensaien a parlar, que li veien lo llibre de l'història du village, qui parlava justament de l'història de l'abadia. Aquò que l'interessait. Mais sonque aquera partida sur l'abadia que era a 500 metres de l'hostau d'Antoni. Lo pellegrí que espiet avait la pàgina de la legenda de l'abadia e enseguti lo cap, a tau com qui ditz aquò que som futirols o aquò n'a pas gran interès. Mes totu, l'home que m'injuteie, sì, a un moment que hi ha un problema. Antoni t'ha servici que li volut estruçar lo bastó e los soliers. L'home que s'esmalí ne caleva pas tocar als ahas de mossu lo pellegrí, sus tot pas lo bastó, en fi va. Antoni que et deixèt tot lo monde que se n'an entauriet, e a tau l'endemà lo pellegrí que se n'anera e tot es tot reglat. Sonque que pendent la nuit, Antoni que entenu lo brut do flisquet de la porta e que entenu a hurrar los callaus de devant l'hostau. Lo nostomi que rentri de partir sens pagar, que s'escapava. Antoni que hi que un panteló, un camis, un pas de soliers, e que segui lo nostomi. Sabetz so qui hasève? Aquest pire, aquest pellegrí, que se n'anava de cap a l'abadia, que sautait per dessus la muralla e que entrait dans la grande sala de l'abadia, qui era tanient du claustre, que trauquè la sala e qu'arribè dans lo claustre. Antoni que ho seguiva, a l'esconut, evidentement, per non era pas fier d'espionar aquest home qui de seguir partiva sens pagar, mes totu, qui era libre, finalment, de viatjar. E Antoni che so che vedu? Che vedu l'home entra dans lo claustre, hi cas de jois devant lo putz du claustre. E l'home tot du cop que prengo lo su bastó e que es bote a cridar. 100 cops que t'hei heit, e adara que em vas deixar repausar. Per mo, hi ha una causa que m'hei desbrombat de dire. Quan Antoni ave pres lo bastó e s'ha destruïssat d'aquest pellegrí, que s'apercebut que su bastó que hi havia 100 pics de cotets, com osques, e que su bastó a haut que hi havia com un plap de color, un plap bru que semblava rui. E que era aquest bastó que l'home era entri de seguti en cridar 100 cops que t'hei heit, 100 cops, e adara que sui hart, que sui fatigat, que sui ahanat, que em vas deixar repausar. E du cop que hi ha avui un eslambrec, Antoni que estu en luzernat e quan torne a obrir los uells, l'home que havia desapareixut e que demorava au pè do putz sonque lo bastó. Qu'ei cadut a on se pense l'Antoni, qu'ei cadut den lo putz, que se n'anè en corre, t'ha tornat a casa, t'ha contat l'història au pai e a la mai.
che vienevano desieva, che contelaha au paia la mai, e viste los tres che tornen de barà la badia, che so chi vedun, lu bastu, e lu pellegrini era pas mei che spiena au hons du püts, che era impossibile che cadusse chi aveva grasilia, barruhat de herza chi impasciava tutte persone de cade au hons du püts. E ne spia lu bastu, Antoni che vedu che lu plap bru, che cominciava a decolar, come si era sangue. Evidentemente. Che sbremben de la legenda della badia, los pellegris qui speleien per u bastu e udos dus qui arruncelaut au hons du püts. Evidentemente che era lo criminal qui era tornat. Per mu la legenda che diceva che la maledicció du qui avait arrunçat l'aut au püts, la maledicció que diceva que jamais nos podur repausar abans d'haver heit 5 cops lo viatge de Compostela. E lo nostre pellegrí che era aqueste, che vieneva d'acabar lo 100 viatge da Compostela. E ens arrivirà, per mo che cercaven tot temps lo cos du pellegrí, che so qui vedun au pè du pialat du claustre, che vedun una statua de peira che representava i pellegrí scens bastù. E ad ara lo nostre pellegrí de peira che es podeva repausar per l'eternitat e a tau che s'acabava la maledicció de la badia. E cric e crac, lo conte che hi ha acabat.